Andu atatu nimakinyirio igoti-ini ria Milimani na thitango ya wici wa TV ya muigana wa ciringi 50,000 iria iriga kuiywo igoti-ini ria Milimani. Atatu aya aria ni Eric Manyange, Andrew Onsando na David Elkana megukinyitio mbere ya mucirithania Wedi Micheni na thitango ya gukorwo manyitanire na gutabania wici igoti-ini riu na kuiya TV iyo. Kwirikanite Eric Manyange uria ni umwe wa matereba igoti riri arihirwo ciringi 2,500 ni Onsando na Elkana aria ni aruti a wira guthambia igoti-ini na akihuthira ngari muthemba wa Mercedes Benz ya JKA 198R gukua TV iyo wari kuringana na riboti ya borithi. Atatu aya maraubukire kuhitukira video ya CCTV iria yonanitio uria matabanirio wici ucio tariki 22 mweri muhituku wa Januari kuria TV ino ihithukitio mukuru kwa Jenga motomoto yendeirio mundu na kameiga nduka-ini na kumihitha ikonia-ini. Is given a bond of 100,000 with a surety or cash bill of 50,000 with one contact person and to be given all the documents and statements. We hear the facts in respect to accused 1 and 2 tomorrow. That's the 8th. They are remanded in custody. We fix the date for in respect to accused 1 tomorrow as well. Atatu aya maikio ngono nio matwarire maafitha a DCI nginyagia mukuru kwa Jenga. Onsando na Elkana nimetikirite thitango guku nake Eric Manyange uria ni ndereba akiregana na thitango na arekererio na mbeca baribari ciringi 100,000. Onsando na Elkana magakorwo magitwirwo tariki 8 mweri uyu wa keri. Ngiribotera Kameme TV ni njitagwo Wangui wa Muirore.